O le asa wharaile na te anei na whaatasia i tau si mai ma whaatou sangai Samoa, e whaamanatu le te leo le anga i lumo le latou ngaluenga. O se ilo ilonga talua i nei le komisio tangata whai ngaluenga le malo. Ua tawalunga se whausanga fau ma whaamaonia si i tanga tutongi, o whailonga ino se taimita ua mo le soifua maloloina. O le whaamanatunga na whai ele matanga luenga le soifua maloloina i lalo le autu, Our Nurses, Our Future, The Economic Power of Care. Mai lato na awai na ofuina ni toni nga whilanlan wa i fau masusulu na whaalawiloa ina whaalelea atili le to mai whaaprofesa malanu ta itasi e whai masuyo se aso whainga luenga ese se iwanga na ai mo asusa. O le fionga le minista le suifua maloloina wala silua pito whanua to ngā mga tawhito sele na fufunga ina le saunua nga autu e mamoli ele anga nga whaaftaitele le whaamao ni ma le tautua atau si soifua ma whaato sanga. Sa ia whaamamafaina le tāua le whaamao ni ma le tau si ngā lofa i o latou tiute, ma mana tunatu ilo i tāua whaamatalaina i la latou ngaluenga i taimi o vevesi. Na ia whaailoa le tamawhai malo si le matanga luenga o le soifua maloloina, o lana ofisa sili o pūlenga, o le pūlenga, ai maise o le itu tāua, o le au whainga luenga tau si soifua sa latou whaatautai le lave o whaalave e pei o le misela, COVID-19 pandemic, o le dengue fever, whaapea ma le tali malo i whanotanga ulo malo le taupulenga po le chokon. Na ia momoli fo i le whaafetai le komisi tangata whainga luenga le malo. Mo le latou sao le whaafai ngofieina o le ilo ilonga manuia, lea na mafua ina i tūlanga alualu luma. I le saunoanga le ofisa sili o tau simai, po la taivao se maumo moti uli se tapu vai, na ia toe mana tunatu ai matati au au sia tutono o latou ngaluenga, i le whaamanatu ino tūlanga o mawhaiona au sia i latou. Sa tau o fui nātu i le tau singa o tangata Samoa.